O said that who said that make can one mama no see. Maybe they said which social media any man you know na trend Thomasy any mama Agradaa edie if can make Thomasy the any we are ma be kire ma dwen wo mama Agradaa de so safo and I also say me dey radidin mpacho any mama so le nkoi se wo akwantuo mu wo abrochire na wo send sika ko Ghana mama nkan for Lemfi money transfer amount on say your dollar rate ni euros ni pounds say asay nemom say wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e was ro pa kese dia medofo Lemfi and you say me wom ni say oh your first transaction na who use the promo code and I say referral code Bonah medofo o America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback. And I don't know more Europe, no Germany, Italy, France, and then important money. So no, your first transaction is €50, amount €15 cashback. And I don't know more UK, so your first £50, amount £10 cashback. And I say, America, na opese wo ship on your ma e de come abusuan for Ghana na wa mu no udi djuma bi na mo opese ode nwa ni free America e ko Ghana eni gi sama me de nam eye Box Oak Logistics omu ye door to door shipping company ufru ma kachom say enam TheBonahShow so e na oti omunka ombecha 10% discount ana ufri akwantum so na ko Ghana na obepe ba bia da e wo Kumasi a edin no e ba kope Pikash Properties Pikash so ufru makachum say enam TheBonahShow so na ote omunka omoso omecha 10% discount eya but therefore any during UTV show no so for Kumchacha ekobo ye maami Agradaa edin na therefore na no ansi kura na Empress Gifty eka kire ne say ontimi emmo sa din na na say ontimi nka ne ho asem e wo show ni so opanachew ni nyina ni almost started say omo discuss Thomas Pate rape case no na so for Kumchacha ehase no na all can say Thomas Pate ene ye maami Agradaa omu na trendy anaso omu na trendy ye enu nti no obedi kan aka Thomas Pate ho asem na owia o de ye maami Agradaa jail ni so ayde atwa so eho ana Empress Gifty eka chen se dabi ontimi emfa sabi maame no anasa ye maame Agradaa asem nyeden ema ho nemom Empress Gifty de we mie na no amo ye maame Agradaa edin muntie ni mu notice eho ne nto eno nti no Kumchacha starting a submission no okọ nanim kakra bi ano sa de ye maame Agradaa asem ne sa yeden ebe wo ne biem na eho ana Empress Sabe mu say there be ono na host for the night enu nti sabi e was say papa Kumchacha etie na asem eyaw so Kumchacha na so wa unim say ye maame Agradaa oni Empress Gifty e wo court case o court case sabi e ho asem kra nya den ensiye ana wa unim biem nso say ye maame Agradaa ya jeli no and so far as sabi Empress and a host show no outside ni wasem wo court sabi ye maame Agradaa din be si high street yi so dinner tema no pa wi na anwumre no sabi e ma de ontimi ni dinner tema ne nsa entertain o me ade ba kwa ye me wanwani a show like this no more times na ye mo discuss ansa no matena se sabi me nko show ni so da ntimi hu se bia o mo discuss behind the scenes ansa no mabetena se a anu nti eye me wanwa se Kumchacha bie na no kan say on sorry free show ni so nkwa na sasem na okan no me dafo eye madwiri mu na me pese me family bebre ye monra UTV ne kohwe the drama ankasa ekoso during the show this week eye yankasa ye superstar eye Pate a obobo ewo amanone asisi akwara mi say ne the contract ne kra no say endia all hwe so de na ni be kire baby foforo esanse apomuden no wo ho awonde no wo ho obetumi abo yes asan ede account na wotwe yanti asempa de etia ne say omudi abetumi say say beye I think
be 2-3 years ni ena omo be kan say omo de be to ho say a man be is alleged because asem no court say omo say ba ko say ye nua no asese no ba asese no pamcho mo ti ase because kra so hwe omo ye train ba ko say asese ba ko so say rape no mienu nipa ba ko no o say rape no mienu ena second one no so say ono so ye rape no miensa it is say no me mpanyifo wa ha no say na ye de akokot asese a omo be pense nsem no mu na bibikshi ma adwen kakra ana sebia ema miensa no epia beka minim say rape ba ko ana mienu me kwa na me bisa because person me ti bibia asese so bi no da ba ko na ye rape ana mienu na ye rape it is say mpanyifo wa de ye beti sim so for me start was person me bisa say ade epie na wotwe ana betumi affect ye nuane career the next journey of person ko na na say emma miensa mama me da wase na me fa kwansu nchia chief of staff okay Mr. Julius Debra baby obi a nyame inshira no na o ma ne nkwan wa ene yen aye president JDM and then a vice and penifo a ehwe nyina nyame inshira won Reverend Dr. Aziko Usubempa na sofo uchi munyina nyame inshira obi bia mame wo na wotwi mu a say abrantie no no that TV no so ne ho fe pa kama pa na me ya se ne ma we ato no ana se wakohia bibi sei eti wo hwe social ene ni media say ono ne maame Agradaa ena onwo trend pa anti menim say ye kan we wia na ya kan maame Agradaa de no ye kan we wia na ya kan maame Agradaa da bi o say sofo da bi o she the ena me say social media no sofo me sit da bi pacho wa mama no ansi o da bi me social media e dia aba no na me sure de aba so de kan de e wo so no kan we me so pacho me so nidi sir me pacho okay me das no problem enti no eni emeko we so ehia na pese ai na emeko so na eja abrantia no mo say your friend no Thomas Dian no I'm say your friend is o say your friend Thomas Pate say no na me bi say me lawyer na ti ebu ana onya me lawyer thank you na me bi say abrantia no your friend is saying it is say o se men call no so dia me call on so o said that o said that me can o mama no wansi me dey say o hwe social media ene yama mienu na trend Thomas ene maame Agradaa de eti kameka Thomas de ni wia na be kire madwe wo maame Agradaa de so sofo ena won so say me dey radidin mpacho ene maame so le nkoi enye se ho sori akoma me nya ho da bi ene maame so le free so ni so nko because trending issues no want to minka dia na me to minka me pese we be bo bi edin wa me ka Pate so let's talk about Pate enya wo na wo kan me Kumchacha so na me say me host you na me control show it is a me catch us said this is the line we are going you go according to okay me da say nyame shiraw mame abrantia no na sam na ye me mobo na ewiase no be ma bi o was ase wesu bi emfantu ni trimu se sa de ewe ebi betumi ato no na o ho a Yesu eba ye wo kire ye mpaebo bi na mpaebo a wo kire ye anase mpaebo o Bible mu a ya me boy ye me de pa ye Matthew chapter 6 okay efri enkron no ebedudu mi ensan na dumi ensan kora na maame eye me de no say emfa ye nkon sohwem na yefri musuom ene ohaw ene amaniem eti nipa bia wo ho a ya bompa say ensohwe emehyiawo ti abrantie bemma bi o wasase wesu bi e ka asem we bia o hwe sade obehu akanafa ebi say
kraman kanipa ya na enye news nipa koka kraman pa ya na akwakoye news ebisa sade na ubisa akwose se nipa ba akutumi wurepu oba se repe ba ko but oba ba ko se mienu ba ko so se mien santimi hu repe no se ebi ono ma oya ompra o girlfriend a woni ne tie a woni ne nam ena ebi a waba wo ho oba wo ho no ebi a o pese wo bo game no eyi adwuma no se da bi me ma wo nye adwuma no petre na akowuram o enjoy. Oh yeah, once I tell me can be say kraman kanipa enye news nipa koka kraman na ye news and according to the emesuye kakra no yes wo nipa do kra ma wo ho kwan a that's a sabio ehemu no otumi ka to say a wo hu san no otumi ka to say tu na de we mi ye dentu dabio e wodi me mama akoma 100 gina wa aya ba ko panye bi obetumi yetu today. Yeah, over to freedom. Because sabi bema bia ho ba anani pa bia ho ba wako ewiase foforo ya fro won New Jerusalem ba bia wonam kura wuhu wani ya peja na sister ya ka do se bra ya wo ho ba ya tu obi kura tumi ka se wo ho ba enfenwum na ba bia me nam no minim se egum dabi eti anu na ya ne ya se o catch o say woni ni du ba bia te say bia me ye example mo drive mo kokumase udu nkokwa osisi fom anti when see you rape see na fa ube dabi me kem adiasa me konya ube wen konya botu wen fa e de ato so eti say wantu na say to aso emia so kakre pushi pia kom kakra e rape o say ye rape enu 2 times so that's any pa kono call 2 times. Thank you sir and America say obeya wo mpena a woni ne wo ho na emema wo ahofeti asem we yi pa wuyi buru asem free wi ase a sa asem a mi kan tie ne yi pa na ya na me se emema de on ya momode se da bia no ya bebo nyame mpaye na da bia mema be fasting so Kumchacha meye bi mini abu ebeye bi mini apani kwamna obia yenye fasting ni ya monpaye pa because emema ya mobo ye ne say